Yamna khoi ne ningai wa pot me ama tongan dam ma thoudok sing sigi khoi NI ne lokhatpa me ama lei hadak Jiribam da khoi kuki gi tara hat ki wadi matang da khoi Supreme Court na madu gi status pir o khaimna singma me ama lei adagi atopa khoi gi angang launa hat ki me am gi post sing sin hawjik se tongan ba haijera ga su thabak to onthoktae bagi pot ama duga dum thijeli khuseli habigi mong dum lebagi mong de lei kuki ki tara moi CRPF kam sankhal labada ka pa hat ki bagi issue aduga suna kadam ngai ge da poti koina angang ngna moi pi masa adagi mau aduga khoi imungdi pulap torga hat ki ba halo matung da khoi bora gaw da hapchalaga thadera ke issue se me amale to tara ga di thabak si am seng na mek se na kanano involvement to se adugi matik chawa phungam tong bacherak sing adu pi batangai phadabra khale sumba enai na pakhale ba aduga Supreme Court ki pilai ruling me am sing adu order me am se sai matang de kar phum thamini gi sa tamo man India da ko tongan mahom da West Bengal da Tamil Nadu da adagi kano da Gujarat da then Rajasthan swai da koi road talk ki sing de masi se koi Manipur ki wa ka na te ado voice da di kano da India da to sing se magi heng court ki rai tar ko matam da NIA na investigate tawa CBI na investigate tawa moi ki sing se rai tar ko da matam change kara ko koi India se politically yam ka na influence to ni ko matam change adoi matak tasu Manipur gumalam dadi community se yamrina political influence ama dum yarum gane ba neutral oina thabak to ba se Manipur re khara dum lu bazane koina rajniti oina exactly yaw bana tamnina ai no se hai ba athar ga hai mayam do adum khara lu ba thabak lu ga ba technically khara lu pot akane hai tare adu tangai padana laibak asigi da ma chawkhatna ba ona da taw da ba ya da thabak ti oi ba koi ningsing ba yai ko Bengal da thokiba East Pakistan West Pakistan ni matam thokiba roi ge asagi Gujarat to thokiba Godra kan gai se magi verdict se court ki verdict se lagna bona da death sentence mi mari manga death sentence phangbalai Ayodhya gi su court tawkanda koi ye na leader budi acquit to hore ma budi na tho hore Advani hoi kai hoi moi na tho hoi to bu mi me ama Babri Masjid ki matang da madu to ai da koi ye kai ni violence promote to we na court na matam khara loina mak jail da thamdana madu go iba punishment phangi da nate ado akoi gi sigi condition ji di matam ji kitang lowe ado tapani na Supreme Court fast track investigation natraga hoji pawgi lei report sing do local ani mugi tangai pa da citizen ko dimang na leini hai tare ko ado sai adu gi pot ni lai se aduna akoina law da thajaba thamba ma changi duba law na mapung bana thabak to bunga mak to is politically yam ka hai na influence to traba miyam gi issues yam ka hai na lai traba akoi ma se kenogi matang da India da law gi course se akoina course of action se hong gi matang verdict ki matang da gi law gi verdict pi gai mong hong gi ba tama lai ra ba aduna ma se akoi khran ngai ra gi min na gi tai pha rom lai do Supreme Court da thaba petition sing se akoina regular maon da push tawa akoi lawyer sing du da in ba ada magi oiba investigation sing je makha chatan ba lep ki ba matam da high court bo oire Supreme Court bo oire akoina push taw se masi achum khongtang ne ba se afaba lenga amagi natraga afaba citizen amagi mathau ne na mai tam lai